Dijeta i mršavljenje ne treba da budu bauk. Mršavljenje je dugotrajan proces koji zahteva disciplinu, jaku volju i strpljenje. Da biste postigli svoje ciljeve u mršavljenju, došli do željene kilaže i željenog fizičkog izgleda, potrebno je na pravilan način kombinovati zdravu ishranu, odnosno dijetu i fizičku aktivnost. Evo nekoliko ključnih savjeta koji će vam pomoći da vaš proces mršavljenja bude uspešan. Prvo i najvažnije, treba shvatiti da dijeta nije izgladnjivanje. Umjesto da rigorozno smanjujete količinu hrane i broj obroka koji imate na dnevnom nivou, mnogo važnije je fokusirati se na samu vrstu hrane koju unosimo u organizam. Fokusirajte se na zdravu i uravnoteženu ishranu koja uključuje unos sva 3 makronutrijenata, a to su ugljeni hidrati, masti i proteini. Ključ svakog mršavljenja je uspostavljanje pravilne razmere uz pomoć koje u organizam unosimo sva 3 makronutrijenata. Ukoliko se pitate zašto je ovo važno, odgovor leži u samoj ulozi makronutrijenata. Njihova primarna uloga je da organizmu obezbede energiju koja mu je potrebna za rast, razvoj i održavanje njegovih vitalnih funkcija. Proteini su poželjni u svakoj dijeti jer imaju visoku nutritivnu vrednost, daju dug osjećaj sitosti i, ono najvažnije, učestvuju u izgradnji mišića. Svi ugljeni hidrati se razlažu do glukoze koja predstavlja primarni izvor energije u našem organizmu. Organizmu je lakše pretvoriti ugljene hidrate u iskoristljivu energiju za razliku od proteina i masti. Masti daju više energije, odnosno kalorija u odnosu na proteine i ugljene hidrate. Masti su pogotovo u kombinaciji sa ugljenim hidratima glavni razlog gojenja. Takve namirnice poput pice, čipsa ili krofni stimulišu pojačanu žudnju za hranom što rezultuje prejedanjem i gojenjem. Rešenje nije u potpunosti eliminisati namirnice koje su bogate ugljenim hidratima ili mastima, već njihov unos redukovati i ograničiti i birati ono što je zdravije. Uvek je bolje pojesti šaku oraha ili badema, što predstavlja oblik zdravih masti, nego pojesti kesicu čipsa. Drugo, treba odabrati dijetu koja najviše odgovara vašem metabolizmu. Nečiji metabolizam je brži, pa samim tim brže vari sve vrste namirnica, dok je kod nekih sporiji. Postoje različite namirnice koje se baziraju na glutenu ili laktozi, na koje možemo biti intolerantni i čiji unos treba izbjegavati. Treba pomenuti i insulinsku rezistenciju, koja vrlo često dovodi do gojaznosti, zbog čega je dodatno potrebno obratiti pažnju na vrstu i količinu namirnica koje unosimo na dnevnom nivou. Preporučljivo je posavjetovati se sa nutricionistom koji će prilagoditi ishranu vašem metabolizmu. Danas je na internetu dostupno dosta smjernica i uputstava za držanje različitih dijeta. Neke dijete koje su se pokazale kao najzdravije i najefikasnije su intermittent fasting, odnosno povremeni post ili autofagija, chrono dijeta, čija je ideja da se hrana konzumira u određeno vreme svakoga dana. Keto dijeta, koja podrazumeva ishranu namirnicama sa visokim procentom masti, a niskim procentom ugljenih hidrata. I proteinska dijeta. Također je važno redovno se baviti fizičkom aktivnošću. Ovo doprinosi bržem sagorevanju kalorija, može vam pomoći da ojačate mišiće i poboljšate opšte zdravlje. Intenzitet treninga također treba prilagoditi sopstvenom telu. Vežbanje ne treba da nas umara i iscrpljuje do te mere da postane mučno, čime ćemo dobiti kontraefekat i stvoriti animozitet prema fizičkoj aktivnosti. Uvek treba početi lagano, jer svaki početak je težak, i izabrati lagane vežbe poput šetnje, vožnje bicikla ili plivanja. Kako budete napredovali, postepeno ćete imati više energije i snage i moći ćete da povećate intenzitet treninga. Nakon što uspostavite pravilan odnos makronutrijenata u ishrani, vidjet ćete značajna poboljšanja
i u svojim performansama na treningu. Još jedan bitan savjet je biti strpljiv i realan u svojem očekivanju. Mršavljenje je proces koji zahteva vreme, upornost i posvećenost. Najbitnije je ne odustajati. Uporan rad i trud će svakako dovesti do željenog cilja. Treba biti dosledan u držanju dijete, ali i ako neki put prekršite dijetu, veoma je bitno što se pre vratiti u zdrav režim ishrane. Dakle, treba se fokusirati na dugoročne promjene u načinu života i zdravu ishranu shvatiti kao životni stil, a ne puko sredstvo za dolaženje do cilja. Željenu kilažu je potrebno održavati, a to je jedino moguće navikavanjem za zdraviju i potpuniju ishranu.